ora amakipe menshi hari Sunrise Victoria de l'Est bafite na Muhazi United umwaka utaha ukomeza yose kagiye kugendera rimwe yose arasiga Rwamagana nako iyi Muhazi United urumva turebye umugani umubare w'amakipe Etoile Karabaye iyi Sunrise nayo bikugana attention Sunrise bayiratara kabisa zuba umusirira shudemere cyane China neza cyane muri equipe ya Sunrise amurengerazuba naho byarakomeye kuko amurengerazuba neza cyane tariko koraho bigeza fodwa asigaye Etincelle na Marine Etincelle nayo iri muri uru rugamba arakwirukansa akomeye dufite za Rutsiro Kirongo amakipe menshi cyane hari Sunrise nyagasani kipe ya Kiyovu Sport umwaka utaha kipe Sunrise yose kagiye kugenda bayicira igishangari arasiga Rwamagana nako iyi Muhazi United kubita guruka fata umuzamu Etoile Karabaye Toshinga Botitien iyi Sunrise nayo uzamurisha ubwatsi attention Richard Kirongozi uzamwumva bazoka songa umuntu bita Facebook birarumbirwa Kiyovu Sport Club bine Sunrise ubusa funga baro neza cyane neza kwa Alfred Leku nyuma yo gutsinda ibitego bibiri tanga assist nziza cyane kwa Kirongozi bazoka Richard umupira nta kindi yagombaga gukora DJ ntabwo amenya aho unyuze Kirongo ikipe ya Kiyovu Sport ibitego bibiri bya Kirongozi Richard ndetse n'ibitego bibiri bya Alfred Leku nyagasani kipe ya Kiyovu Sport yafata kipe Sunrise abakipe mu burasirazuba bayicira igishangari kubita atazaturebeka ikinde fata umuzamu arakwirukansa arakurya n'iki Toshinga Botitien hagati ya Kirongozi ubwatsi attention Richard Kirongozi uzamwumva baba bazoka Richard Kirongozi ashaka hatrikaria Kiyovu Sport protege muri kona equipe ya Kiyovu umupira uturutse bari bongeye kuzamuka neza cyane nyuma yo gutsinda ibitego bibiri umupira witwa Onyabal nziza cyane kwa Kiyovu utereka muri kona ikipe ya Kiyovu umupira nta kindi yagombaga gukora DJ ntabwo amenya aho unyuze ikipe ya Kiyovu ruri muri 62 umukino bibiri bya Kiyovu bine Sunrise ubusa ibitego bibiri bya Alfred Leku Hakizimana Felicien amakipe mu burasirazuba bapidansero b'igisa rwose hariya urengeje ni kona ikipe ya Kiyovu Sport atazaturebeka ikinde utari kubyumva arakwirukansa ashobora no guhita mu ikarita ariko yazumvirije atamurimo hat-trick birakomeye ya Felicien hagati ya Kirongozi ndetse na Reko harimo attention Richard Kirongo baba Richard Kirongo ndashaka hatrikaria proteka muri kona equipe ya Kiyovu barica umuntu bose bari bongeye kuzamuka neza cyane ari ku mupira witwa Onyabal ahita utereka muri kona ikipe ya Kiyovu bamwita Felicien zamuka neza guteka mu kona uruye munota 62 w'umukino Kiyovu Sport bine Sunrise ubusa attention kona Hakizimana Felicien Richard Kirongozi igitego kivamo uwitwa Robert Mukogorcha wari ukiniye neza cyane na Starfire nawe urengeje ariko ikipe ya Kiyovu Sport umuzamu za Rwanda ari kubyumva umupira ukuramo mu ikarita ariko aramureka Mukogorcha kabisa mukabe Mukogorcha nawe basuye hasi kuva mu kiganiro yabaye prop byongereho niwo flop Sunrise yafese mubero fata baro neza cyane kabisa reka turebe ariko ibintu cyane pira utanga neza cyane ibihombo bibaho pepe icara hasi reka turebe Vedance tanga baro hariya equipe ya Sunrise yose equipe la berry usarura burape What a miss there!
igitego kivamo uwitwa Robert Mukogocha wari ukiniye neza cyane na Starfo kwa Emmanuel ariko umuzamu Zaire Rwanda Jihadi umupira ukuramo Roberto Mukogocha Robert kabisa mugabeje yabaye flop byongereho niwe flop kigasa gize aguzwe amafaranga ibaze ko yavuye muri Mukura Shining ariko ibintu abahereye mu kabyaramo ibihombo bibaho Pep niwe ibitego rero byo n'ubundi ni ibitego bine navuga ati ebana bino bintu biba biterwa ibitego bine by'ikipe ya Kiyovu Sport Alfred ku munota wa 7 Kirongozi Richard ku munota wa 37 Alfred ku munota wa 41 ndetse Kirongozi Richard n'umundi ku munota wa 61 w'umukino ihuza ikipe ya Kiyovu Sport n'ikipe ya Sunrise hano kuri Kigali Pele Stadium. Ubona ko ikipe ya Kiyovu Sport nuko gahunda yari ukwihorera iri gushyira mu ngiro ibyo yari yavuze iri gushyira mu ngiro ibyo yari yavuze ubwo ni mukino n'ubundi ari kuba undi mukino mu karere ka Musanze kuri stade Ubworoherane bageze ku minota 66 w'umukino Musanze ibitego bibiri ni Emmanuel Gasogi United mucyo kimwe Gasogi United igitego cyabanjwe na ibitego rero byo n'ubundi ni ibitego bine ariko kandi kiza kwishyurwa neza cyane Alfred ku munota wa 7 Kirongozi Richard ku munota wa 37 Alfred ku munota wa 41 ndetse Kirongozi Richard n'umundi ku munota wa 61 w'umukino iguze ikipe ya Kiyovu Sport n'ikipe ya Sunrise hano kuri ikipe ya Musanze ku munota wa 34 niba yitego cya Kiyovu Sport nuko gahunda yari ukwihorera kuko wote Budo ku munota wa 80 mu ngiro ibyo yari yavuze cya kabiri ku ruhande rw'ikipe ya Musanze igushyira mu ngiro ibyo bibiri yavuze ikipe ya Musanze Football Club kuri kimwe cy'ikipe ya Gasogi United ubwo ni mukino bikomeje kutoroha ari kuba undi mukino mu karere ka Musanze kuri stade Ubworoherane bageze ku minota 66 w'umukino Musanze ibitego bibiri Gasogi United Gasogi United igitego cyabanjwe na Hamis noneho umukinnyi aranakwibwira ati ariko kandi kiza kwishyurwa neza cyane uruhande rw'ikipe uvuga ngo ikipe ya Kenesi ngo ni ikipe ya Gasogi United uwitwa rero Emek Kasino hejuru ikipe ya Musanze ku minota 34 nyuma y'igitego cya Hakimu ku minota 17 ni mu gihe witwa Kokowote Budo ni mu gihe no ku ikipe ya Sunrise ariko nayo mu mikino itanu ya kabiri ku ikipe ya Musanze urero ni ibitego bibiri iyo hanze noneho Football Club kuri kimwe cy'ikipe ya Gasogi United Gasogi nayo bikomeje kutoroha ibitego bibiri kuri bibiri hanyuma ikipe yatsinzwe na Mukura ibitego bine kuri bibiri hanyuma kandi ikipe yatsinzwe na Rayon Sport ibitego bibiri ku busa Nyagatare mu gihe ikipe ya Musanze United we nashaka kubyemera ko abakinnyi Goma noneho umukinnyi aranakwibwira ati hanyuma kandi umukino uheruka yatsinzwe n'ikipe ya Stade Kigali ibitego bibiri ubusa urumva rero yuko ikipe ya Sunrise ya Mayanja Jackson ikomeje kutorerwa ikipe ya mukino nawo ya Kenesi wavuga yuko bamaze ikipe ya Gasogi United yababeshye attention heruka yatandukana nanone ikipe ya Sunrise kugeza akanya niyo kipe ya kabiri maze idatakaze ko abantu tsindwa ibitego ni mu gihe no ku ikipe ya Sunrise ariko nayo attention heruka na mukino yanganyije mu mukino yo hanze noneho nagize cyane rekatsi nayo yari Tanzania yanganyije mu mukino banganyije na Etincelle ibitego bibiri kuri bibiri 14 hanyuma ikipe yatsinzwe na Mukura ibitego bine kuri bibiri hanyuma kandi ikipe nyuma y'ikipe yatsinzwe na Rayon Sport ibitego bibiri ku 19 Nyagatare nta yindi kipe ifite umwenda w'ibitego byinshi uretse ikipe ya Sunrise igize umwenda w'ibitego 14 hanyuma kandi umukino uheruka yatsinzwe n'ikipe ya Stade Kigali ibitego bibiri ari mu binyabumwe
urumva rero yuko ikipe ya Sunrise ubona ko Mayanja Jackson ikomeje kutorerwa kuko uyu mukino nawo wavuga yuko bamaze kuwutakaza we ntiyababeshye bawutakaje nabi cyane kabisa kandi ubwo nanone ikipe ya Sunrise kugeza aka kanya niyo kipe ya kabiri maze gutsindwa ibitego bifite umwenda w'ibitego byinshi. Atansiyo turebe kizamuza sore bakipe ya Kiyovu mujyaneza fodo mpira vanaho bigose cyane reka turebe mpira Tanzania tumwenda ariyo wa gatatu mwiza w'ibitego 14 amukina nabi cyane mujyaneza fodo tukatuna kipe ya Kiyovu Sport Club nyuma y'ikipe ya Tore Dereza ufite umwenda w'ibitego 19 nta yindi kipe ifite umwenda w'ibitego byinshi uretse ikipe ya Sunrise igize umwenda w'ibitego 14 kugeza aka kanya. Hanyuma andi makipe yose ari mu binyabumwe bana kabisa. Sunrise rero n'ikintu cyo kutagabanya ibitego nacyo rwose ushobora kuzayigonga kuko uribuka n'igikombe cy'abantu bamenye ko abaye postpone iyi match ari buzabe kuwa gatanu bayimuye bayishyira ku itariki ntekereza ko rero ya Kiyovu Sport ihita ikora l'emplacement ku ruhande rwayo iravuga iti Fred abayobozi rwose kuri uyu munsi wo kuwa gatatu ariyo wa gatatu mwiza akanitwara neza cyane agamarwa no muri nationali ifutari rwose batakimutekereza. Atansiyo reka turebera amasengo bashira hanze sizima batakimutekereza ko yazegeza mu neza bwana mu bayikina match muri national yagiye neza cyane kwa amwita Moze Fred number 1 international kabisa. Rero Messi uri kumva uwo mukino rero ukaba wimuriye kuri tariki 16 izakinwa hagati ya 16 na 20 ubwo rero bazareba umunsi mwiza w'Europe abantu bari postpone ubwo rero afana bayikipe APR rwose simwe mwenyine n'abasportif muri rusange natwe twarababaye n'abasportif muri rusange natwe twarababaye muri mu gihe bari muri ayo matariki bwo bari kujyamo imikino y'Igikombe